Kani ketika result jangka MP kepada hapo ke jelami kalia taba kabangan simenta ke tang na ke selong sin te angning i ha kani ka por ke belong khat ar lai pusau te ngi i ba u Dr. Ricky loyo sanlak nyo hajar sispa nyu pendrubun kat ba u Vincent H Palapan uyo silak nyu pusau hajar riuspa ar phobun nang ta ka Dr. Amprin pat kayo silak nrup nyo hajar nyuspa arpo arbun te u Robert Jun Kharjarin uyo live khandai hajar khandai spa prapho bun nang ta u Profesor Lakhon Kama uyo khandri hajar sanspa nyo po prabun nang ta Peter Salam uyo nriu hajar arspa saubun nang ta unota pat uyo khandai hajar praspa lai pho khandai bun te hadu kani ka klipmat ka bamta i ba u Dr. Ricky Ejesingkon badai nak sembol jong pra bot bayang na ka Voice of the People Party ka jingtam ka jung hadu matahi kalong lailak lai pho arajar sanspa san fonriu bun kata kalong utam ya ubah wan baar kata kalong utam ya u ba Vincent H Pala te kani ka result jong kani ka jinge thebut lane mo jong ka MP ka baha kani ka sngi ka bamta to khubli sibun yin snang update ya ka bakham sibit pat to